Hey guys, cantik banget guys. Hey guys, cantik banget guys gedung Wali Nangro guys. Untuk foto pre-wedding bagus sekali guys. Hey guys, cantik banget guys. Pemandangan di gedung Wali Nangro Banda Aceh guys. Untuk pre-wedding cantik kali guys. Kan juga mundur sebulan kan? Tiga mundur.
Kah? Dan ngomong dan bukan dan ini boleh boleh boleh. Jadi